Da bi poduzeli drastične mjere i krenuli na put prema promjenama, često je potreban jako dobar razlog. Divna i Siniša taj su razlog zajedno pronašli u novoj godini, koja im je poslužila kao novi početak. Sve je počelo jednim jedinim ciljem. Svake godine kad dolazi nova godina si govorim da idem napraviti nešto novo, bolje za sebe, pa ne znam, evo kao neka novogodišnja odluka sam se odlučila nešto učiniti za sebe i svoje tijelo. S dečkom sam pričala svojim i on me nagovorio da krenem, isto me i sestra natjerala jer se stalno žalim kako sam se udebljala jer ljeto je završilo, došla je zima pa sam malo počela više jest, pa eto, oni su me natjerali. Nije me niko trebao nagovarati, odlučili smo ja i cura zapravo zajedno da krenemo u ovaj jedan pothvat. Pa evo, neka recimo novogodišnja odluka, da krenemo napokon za ozbiljno. A njihov cilj je? Pa skinuti kile. Od ljeta sam ja nabacila jedno 10 kila, pa valjda to i možda još, ako će ići još više. Zapravo želim izgraditi malo svoje tijelo. Pa evo, prije sam isto pokušavao nešto u teretani napraviti ovako. Ali nikad to nije bilo za ozbiljno, pa evo sad se nadam da će uz pomoć našeg trenera zajedno sa curom da će biti nešto. Nakon što je odluka donešena, krenulo se u borbu za rezultatima. Da bi to lakše išlo, uz njih je cijelim putem bio Mislav, koji je pod budnim okom sve nadzirao i davao im savjete. Ne razmišljate o hrani kao nagradi nikada, jer nije problem u debelom tijelu, koliko je problem u debelom mozgu, ok? Tako da ova čokolada neće biti nagrada. Kako ne? Pa rekao si nagrada. Neće, ne. Ona će završiti sada u smeću. Ajde da vidimo šta ste jeli. Pa evo, ja sam ovo. Jel ima šta za prijaviti? Nešto? Pa nemam, uglavnom je bilo sve više manje po tom planu. Dobro. Pridržavali smo se. Odlično. Ne možeš ništa drugo jesti umjesto sad poslog sira, možeš eventualno još bjelanjke, a da bi upotpunio taj proteinski unos, možeš unijeti ove proteine u prahu i to će ti biti to. Evo da ne bi bilo da je to neka strahota, evo vaš trener isto pije proteine, ti moraš popiti svoju sirutku, whey protein, a ti ćeš podebljati proteinski unos sa protein 80, može? Ok, to je to, pijte i uživajte. Oni često puta trenerove savjete nisu znali cijeniti. Zašto mu rekli šta smo sve jeli za novu godinu? Šta će nas tu ubiti i ubio nas je. Drugi Božić manje hrane, a? Ajde, budete mi tu još 20 minuta, izvrtite, to izdržite, pa se vidimo. Da, 20 minuta. Bok! 20 minuta. Ja idem nakon 3 minuta. Čim se on spremi? Dobro, čim se on spremi, vidi kada ide, mahnem i idemo doma. Dobro. Ajde, idemo otiš. Dosta pa. I trebaš. Vidim vas! Ajmo brzo nažak. Nemarnici, jedni. Čekaj, prošlo već skoro 20 minuta. Pa prošlo je 20 minuta. Nije, prošlo je 3 minute. Nema tu pauze, idemo još 17. Joj. Šljava, što smo 5 dana, već se ponašaš kao su full na bilbanu. Pa full, pa idem. Ma joj, još imaš puno posla. Nakon niza iscrpnih treninga koje je osmislio i nadgledao Mislav kao njihov osobni trener, naši junaci se mogu pohvaliti i nekim novim dostignućima. Osim što su usvojili osnove kako pravilno izvesti pojedine vježbe, kako izbjeći neke početničke greške i kako se ispravno hraniti da bi rezultati što prije nastupili, usvojili su i jednu dobru naviku, a to je vježbanje koje im je sad već postalo hobi. Od uvijek sam željela da idem u teretanu na svakodnevnoj bazi jer ipak je to neki rad na sebi i na svom tijelu, tako da se nadam kad ovo sve završi da ću stvarno ići u teretanu stalno, da je to neki stalni posao, ajmo reći. Puno lakše kad imam trenera. Mislim da to sve fino objasni, tako da baš previše ja ne moram ni razmišljati. Mislav gleda nas, prati i pomaže oko svega. Na kraju, ipak kada se sve zbroji, zadovoljni su kako se igra oko makeovera odvija, ali poručuju, idemo dalje.